Amo tayo man. Ingat ita titurahin kontra kadagiti kastang aramin. Gaputa adu ti dadaelin na abiyag nang runa kadagiti agtutubo. Saan ko nga mo na ti aramida kong tatang? Dakamot na balayan. Nembag man tapi nasyar mo dagiti ubay. Mailiwak man kadagiti apo ko ta abalayan. Ken kayat ko akasaritan ni Ronald. Ay, apaghisaw, nakita kitay saan sa arimwar. Ay ke nasaya at nga ron Imay ngamin ije balay ni Blessy. Adda imbaga na kanyak. Ay, kasta aya. Ay, saan dan sana malmalpas iti panikot da. May papan kini Ronald. Kung aklakit din no inisarding nanti madi nga aramid na. Hanggang nakarkaro man matin tinasumok na. No kasta amo bahon na balayan. Wah na balayan. Imbaga ni Blessy kanyak. Ay po, anya nga tataramidan tayo. Kaya. Saan kumat nga amon abalayan. Ngem kas ama. Kas naganak. Balakadak lata Barang no denggen naktumat laeng. Ken awan to ti ibagbagana. No dumteng ti aldaw nga adda pagbabawian na. Apulyo ka diti kwarta, tatang. Mabit lang tekkan kayo. Saan ko akasapulan ti kwarta? Oray kaskasano at damot tay pensyon ko. Nga iso ti inutek agastusen. Agmay saak maten nga agbibiyag. Kasta ka di? Ronald, anak. Napatag ka kanyak nga amam. Tas ikalaeng ti pakalaglagipak iti day dinanang mo. Idi nangasawa kan, naragsakan taamok nga addakan iti natalged a kasasaad a panawak. Tatang? Maladingitan ak barok. Gapu kadagiti mapaspasamak ita. Ay. Apay maten anak ko. Anyan ti arami demon iti biyag mo. Anya ti kaya ti asawan, tatang. Talaga ka di asaan kan ama kapanunot iti nasayaat. Anya ka di mananda ito eh. Sermon? Saan a sermon? Ngem palagipken ka. Anya manen tinasumok mo nga aramid Nadakdakes manen ngem tisigod at trabaho yo nga agkarnap iti lugan. Kasano nga? Ang sangsangit ya asawam nga imay ija balay. Imbaga na amin kanyak. Nyamat ta ni Blessy. Saan mo kumaakaluksaw ti asawam? Tanapatig kaunay kenkwana. Iso adi na kayat ama isagmak ka. Imay ni abalayan, takasarita na nasaya ti asawa. Kaluksaw naktulakid di manin ni Ronan. Tanapanak nagpulong kang tatang nanay. Ay kanya nga raod. Awan mo't sa bali, apang ikabaga iti parikot mo. No saan ada kami, naganak kada kayaw. Day tamad tada iti panunot ko. Saan ko akayata sa tuti si diren ni tatang no dadaka sa mapasamak ken Ronan. Apay adi mo man na imbagbaga kanya. Unadan tukitin. Ay, gusto, ulit ang naramid mo. Talaga ajak amuno anya ti aramidak nanang. Ay, talaga ang kasta anak ko. Dodumteng ti tsimpo ang nariribok ti biyag ti may sa tao. Nanang. Kasmatlay ti tao, ti biyag ti tao. Adda tay tsimpo no panawon ang nadalag. Wano radakkel lagi ti daluyon. Noon napigsa ti angin. Wano agbagyaw. Ngam no limabas mo tinday ta. Ay, natali na ayon ti bye-bye. Nanang. Ay, dagiti bagyo ken daluyon ket isuda ti pakariribukan ti tao. Ngem saan tayo mapukawan iti namnama? Tadumteng to ti linak. Sapay na kuma. Tadumteng pay day tananak. Ngem kasanon nanadaw tunti amin.
Ulitek anak ko, sa anak ko maakagura. Ken ad-adda asaan mo ko maakaluksaw di asawa. Ay, Kas maysa ang mangipatpateg, aramidan na amin a pamuspusan, wano kabailan na ang mangilisi iti pakadaksan ti ipatpateg na. Agyaman kakit di ata nasingpet ni Blessy. tatang. No dadumala nga asawa, awan bibiyang da, no maisagmak ti asawa da. Basta maited na ti kasapulan na, nang runa ti kwarta. Tatang, no aramidak man dagitoy, para matla ang kadakwada. Wen, maawatan ka, no anya ti pampanunutem. Ngem kuma anak ko, saan akas to'y awagas? Ay sapay kumaata si magupsep iti kaunggan na dagiti imbagak abalayan. Nagulimag saan akas iti sigod. Ingaran nak no adda ibagak. Ay nagsayaat kat kumaan na dungag matlaang iti pambagbaga. Kanayon nga ikarkararag ko ang malawalawagan kumati panunot na abalayan. Sakasta kami ba't kini Blessy. Awan sarda iti panang ikarkararag mi iti dayta. Ay, nabilag ti kararag abalayan. No pagayatan ti Diyos, awan, imposible ken ko ana. Ay, dayta nga rod kat abalayan. Iso adi tayo kumasuminsina. Saan tayo nga umibet iti Diyos? Ta isulaeng titaklin tayo. Saan ko matkat apakaragsakan dagito yung aramidak, Blessy? Ngam aman pagpilyak. Tapno maipayan kayo iti naging awa abiyag. Tanaoma ako niti pasig arigat. Ngam saan ko maakas to'y awagas, Ronan? Kuma. Ngam kasi tinakunakkan ka iti na minsan. No lumaban ka iti patas. Agbanag ka lang nga kakaasi. Tada tayo. Amarigrigat ti ad arumigrigat ti kasasaad tayo. Idinto ta dagiti baknang. Awan sardeng da bumaknang. Ronan, Makapasakit na akam dayta. No asino pa'y dagiti agar aramid iti husto. Isuda mo't ti mairuruman. Isuda mo't ti marabngis ti karbanganda. ngam ado ti sabali a pamuspusan no kayan. Sige. Baliwan tanto tagsarita. Adawag ito ni boss. Agkita kami. Ronald, Saan kang agdanag? Apaman ang makornungak iti mabalintan a pagsamkadan. Isardeng kundag ito'y. agyaman. Naadamot lang iti panunot mo dayta. Well, saan kang agdanag? Mamimpinsan to nga isardeng ko daytoy. Kat baliwan ta ti mangruki. Nasaya at nukasta kat sapay kumata saan pa yan naladaw ti amin no dumtang dayta. Tanay baga kanyak ti abalayan akabarbaro ka dumot adimngag kadagiti imbagbagana. Nagimbagan no kasta. Basta ikamang tayo iti apo dagitoy aparikot. Kanayon nanak. Dayta ti linaon ti kararag ko. Amalawlawagan ko mati panunot ni Ronan. Maanusak ti rigat. Basta natan na kumati panunot ko. Tapos no, aglaplapusanan kami no panunutan. Ngam dahita ak kinaginawa. Katukad man, ti pan na kay tapwak ti kararwa ti asawak injay impyerno. Kunak man no saan ka na makipagkita kanya, Ronald. Paikit din na saan? Awan mo't ka po na aliklikan ka. Adda sumangpat nga epektos. Agbalor da ito iti 5 milyon na pesos. Nagdakkel. Data timang sabat kat idiretso ta iji balay. Kasta ka di? Iwaras ta kadag iti bayar tayo. O sige. Ngam saan arumbang agpaot iti imata. Masapo lang madispatcha within 24 hours, okay? Kabalan tanga taday taakado. Apay ka dinasaan? Oh, adda awag ni Mr. C. Anyang tatibagan na. Sungbata ma. Hello, boss. Alakato, Plando.
Akan nat kayo kan masapal malay epekta sa ito labi Wan, boss. Ata na tila katwa tayo. Imbulgal na dakat kakatwa na. Anya? Malaksit pa nakatiliw pa sa dil tayo ede santo topeng ko. Ha? Ada kotak tawanan paen. Ote mo siya imbutak-tak na. Agpapan kada kayo kerlunat. Salbag. Teka. Basta kandat kayo. Awan pa tiliw sa pipiak. Bye. Bye, boss. Oh, anya ka no, Brendo? Anya dahi jay blessing. Pulis mo ba, nanang? Di tamot batok tinagsamting anda. Uwan nga ron. Anya nga tati kaya ta sa uwan da ita. Ay, Diyos ko. Kita agmat, nanang. Di tayo mati itududot itim sa aga, pulis. Anya ti ko nang. Aday may apulis ti tabalay. Uwan. Nagdamag-damag may papankan ka, ha? Kat, Imbaga, dito ti pagnanagdam. Katsyak ti asawang. Gamada na panam. kasta ka di. Sa dino ka di ti ayan ko. Adala nga sa sikaswak dito ayan ni boss. Tiliwan na kan sabat. Anya atiliwan nga ibagbagam. Ada ka kanu itilistaan. Nagiti drug personality. Anya? No, may Ronan. Pudno ka di. Nga anda na tiliw akadwayo. Kat isuti nagibulgar iti amin. May papan ka na kayo. Uwan. Iso timbaga ni boss. Iso nga ore iso kat aglamang matan. Iso na ito hindi magbaga. Agkalma kalaang. Panunutak na niya tinasayat nga ramidak. O sige, bye. Delikado dahi ito yan. Aglamang at pailaan. Nasayatan na kontak ka, Ronald. Ayan mo. Adaki tirwar. Delikado tayo. Oray siyak. Aglamangak. Kasano tayo ito yan? Oray ni boss. Aglamang matan. Ngamnas kan amaala tayo ti droga. Sayang day, Chay. Naimbaglaan ngayon inutang nila ko. Anya? O anya, kumuyog ka. Antakan ka no saan mo kayat. Saklaan. Sayang day, Chay. Milyon ti balor na. Kat no saan ka sumurot kanyak. Antakin ka. Ngam umadayo ak. Aglamangak iti lugar nga awan makam amo kanyak. Ken marigatan dagiti autoridad amang biro kanyak. Anya? Agkanya-kanya tayo. Bayat anak pudot peti mata dagiti pulis kada tayo. Sige, bye. Bye. Saan ang mabalin ajak maara ti epektos? Milyon ti balor dayjay. Sa dino nga ro din tayo ni Ronald ita. San nga imbaga, nanang? Isuakas taunin adanak ko. Ay, may san awanted. Ano po rin dagiti pandaka bagiti lintag. Saanan anaway ha? Kati pagdanakak. Amangan no makirangat na tiliwan da. Ay, daytan tinanagan tayo amin. Anda armas ni Ronald, nanang. Nanangalalaan na kitibot iti armas na. Idi pa'y lang ang karkarnap na. Andan armas na, nanang. Ay, imbis kumaanatal na tibiyag na. No nagtaltalon na kumalaangan. Itaan niya ngay, ano po nang nagiti pulis. No siya lang di masurot. Sumuko lang. Nakay-kayat ko pa'y amabano. Gamti kuyugan ti padi. Ay, anak. Wala na. Awan sa baling aramidag ita. No saan ang mga lukoy kankwa na asumuko lang. Saan na nga imbagano sa dino ti ayan na ita? Ay, kadwa na pa'y nga ta dahil abrendaw. Saan ka nun, tatang? Isuangat nalawas ti danag ko. Lumakasaritak la kuma. Ano ko hiya ka sumuko lang ang tatang. Kaya't ko pa'y makita na kabalon. Ngam ti tanong ng tulangan ti makikita. Kaya't ko akasarita. Pinadas ko nga wagan itay. Ngam saan ko ama kontak tatang. Sa dino nga rudan ti ayan na ita.
Amangan nung nagkuyong dakin Brendo. Dayjay atao tinangisongsong kenkwana. Awan ka imbagan ama aramid ita. Sumukulangan tapos saan ama disgrasya. Wen, iso anas ken ama kasarita ta. San ko nga mo? No agawit pa ije pala itatang. Ngamin, sigurado nga da pulis ngagsisimit Diyos ko. Saan ko aninamnama akas to'y di pagbanagan tibiyag ni Ronald. Naglokon. Itay pa anadlaw ko tinangisit akot siya amang sursurot kanyag. Nag minorak, ag minordamit. Polis kar. Timang sarasaruno kanyak anangisit alukan. Imunan. Kat umas asidagan ti polis kar. Dahil ka di alukan ti sursurutan da. Sabag. Sabag ti palpaltugan da. Talag-asak ti palpaltugan da. Saan amabalin? Itarayak ida. Adda karagak na epektos. Kat nagdakkel ti palon. Itodok ti taray tilugan ko. Saan ko ama itarayan ida? Nabtagan ti sarming tilugan ko itilkod. Partakak pa iti. Ti manibelak. Kabigat ang tagay masabat ko. Saan? May dong para ko ni Tiponti kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nabless si anak. Nagdaka sa damag ti pagsasaritaan dagiti tao iti sangot istor ni Lilay. Anyaman na itana na. Nga po, natay ka no ni Brenda. Ha? Kasano anatay? Nakirangat ka di kadagiti pulis. Kat ni Ronald. Kadwa na ka di ti asawak. Awan mo ti bagbagada. Agmay-maysan sa kanumot ang nakita da itilugan na itong par iti punti kayo. Takam kamatin dagiti pulis. Nukas ta. Nagkibusan ti kinadakas na. Wan. Ngam ni Ronald nanhang. Ayan na. Awan mo't nadakdakamat da. Ay nalabit sa nakadwa ni Brenda. Daita ti dama kabalayan. Kat ni Ronald, sa dino ti ayan na. Saan ka di pa'y asimmangpet wano nagawit ijay balay da abalayan? Saan ka no pa'y ba? Ti suakas taunay ti dandaan at ti asawa naan. Ay kat kuntakan na masapol ang maalukoy tayo asumuko ni Ronald abalayan. Abalayan. Uray kas dya ti aramidan na ita. Apakay babainan pa yan ti pamilya. Saan kumot akayat ama isagmaklatan? Ay katuon mo't abalayan. Kasi mo't ti pamilya na dagiti apu ko ta. Ay, gapay mo't nga rodan ti apu ko ta. Ay, no maawagak la kumawan no amok ti ayan na. Tarantaag ama pang kasarita. Ay, tidakas na saan nga mo ni Blessy. Tadi mo timbaga ni Ronald no sa dito ti papananda. Eh, makahit na akmat iti danagan. Ay, kature asino mo't aabalayan. Nang runak ni Blessy. Saan pa yung na makaturturong? Ala nana. Ada na sa ukanyak ni Lila itay na panaggimatang iti sabo na pagdikos. Anyaman daytan. Naipadamag ka no iti damdamag iti TV ken radyo. Anatilaw ka nun ti may isang agnagan iti Mr. C. Nga iso ti mako na a big time siya budilir. Dito'y siyudad kan entero areyon. Aniya? Kat iso day ti boss na Ronald ko nana. Ay, Diyos ko. Kasano nga tandya asawam? Uwan nga ron nanang. Natayat ti kadwa na. Natilimutan ti boss na. Ay, di pa ilang at sumuko aya. Saan ko akabalan nga awatan? No adadakas ama pasama ken Ronald nanang.
Ay ayat ti asawa. Uray kasi tinasumok kan nasurutan na adalan. Ay kat, kasano nga rod itaan? Panasik man na kuntakan nanang. Barang numaalukoy ko, asumo ko. Natiliwan ni Mr. C. Nataymutan ni Brento. Kasanhuak na tan. Saan ko akayat apanahon ti asawag? May saha ko nawantad. Amangan no, may pada kadagiti na ipadamag ang napapatay latan. Asaanan ang nausig iti korte. Kad naipayan iti husto a proseso. No sumuko ak, sigurado a diretso ak iti pagbalutan. Ni Ronald, agyaman na. Ronald, agyaman na kay mawag ka. Kumusta kayo? Dito madandanakan. Sana makaturog. Sana makait na. Pangasip, sumuko ka langan. Blessy. Kayat ko ba'y makita ka nakabalod. Ngam tinagdagas pa'y di pagtungpala. Sigurado nga ibalot tag. Apaman asumuko ah. Nasaysaya at laangan asarungkaran ka iti pagbaludan. Ngam asarungkarak titanam mo. Yung kasano asumuko ah. Ang mga nupaltugan ng adagos na makita dag. Kasaritak garon ni tatang. Iso ti mangkita. No kasano asumuko ka. Asaan da kadang rahat. Mabalin nga tatikas ta. Padasan tayo ah. Tinaskahan kat sumuko ka. Yung sigurado. Adircho pagbalutan hak. Kas itinakunak. Kasayaatan ti isusugkom itilintag. Kinadapay pagdanagag. Dakkel a sindikato da ito eh. Kat ang mga nore ada ako niti pagbalutan kat ilikidan dag. Anya? Naladawan iti mamak ti amin. Saan ako na basta makalapsot ka nakwada? Nataymat ng tibusyo. Agraban ni Brendo. Wen, nung adapay na bati ang kakadwami. Kan leader ti grupo. Iso nga rod, anasaysaya at laangan asumuko ka. Ngamti ang pagkagagayam. Saan laang nga dagiti pulis? Sige, mapan kay jay ang tatatang. Awagan naktakasarita. Nunas ka na sumukak kan mayor. Aramida. Sige. Kasapay nga rod. Urayak ti awag mo. Bye. Bye. Agyaman na, Diyos ko. Ipangag mo ti kararag ko. Nakaamiris matlaangan ti asawa. Ay, agyaman nak no nakontak mo, Blessy, anak. Uwan, tata. Agyaman na. Tanakapanunod matlaang ni Ronald. Sige, awagam ta kasaritak sakbay amala daw ti amin. Ang mga numasarakan dagiti polis kat paltugan da adagos. Day tati pagdanaga. Kan pagdanagan naman, tata. Nangruna ka. Saan lang adagiti pulis ti kalaban na. Tay tagarod kat. Sige nga rudin, Blessy. Awagam mo ta makasarita ta. Tatang, Hello, anak. tatang. Kasano nga ta? Saan ko akayat apatayin daklatan nga awan laban na? No makita dagiti pan nakabagiti lintag. Mga no, parwaran dan tukid di alimabanak. Tay tagarod kat, anak ko. Saan mo lang aminan a pinanunot dagito'y aposible a mapasamak? Tatang, Do di mo nagkala kumaiti, katagiti balakad mikan ka, di nasaya at ka kumaita. saan tayo alagi pong tinapalabas, tatang? At daditan, ti agdama ti parikot kan sangwen. Kag, anya nga rod ti planom. Sumukwak nga rod. Asino ti sumukwak asa anak amaan ano? Kasaritak ni Mayor.
Iso ti pagkitawan tayo iti tulong. Iso ti mga sign no asino ti polis amang tiliwkan ka. Kandamagag no anya ti proseso da itoy. Sige man tatang. Urayak ti awag yo. Sige barog tamapan kami adagos itakan mayor. Agpatulong kami no anya tinasaya at ama aramid. Agad nadkalaeng. Wan tatang. Saan da ka basta matuntunan dito eh? Nasaya at ngarot no kastanak ko. Sige ngarutin. Bye. Bye tatang. Ay. Pulos ajak namnamaan. Akas to ti pagtungpalan ti ititipon ko kada Brento. Naimbaglangan tawan ta. Sigurado adidak palubusan. Ken amangan no. Patayon dakpay no ipilit ko ti sumina kadakwada. Kastan ati aramidan tayo abalayan. Ay, katun Da kami kan bless ti aggunay. Wan abalayan, tasak ti bagkita kadagiti ubeng. Naimbag kiti taawanan da Brendo. Kan natiliwmat ti panakabos da. Sigurado, di da bulusan ni Ronald asumina kadakwada. Ay, kastamot tinaibaga ni Blessy kanyak. Makantayo ka din, tatang. Wen, masapul ang makasarita ta ni Mayor. No bilang tawan, oray asino nga opisyalan ti syudad ti asit ganta. Nya, at nagsarding alukan ni ti Batog. Saan mo't nga taalukan ti pulis at ti dimtang? Abangan no ni Ronald na sapsapulin da. Ay, Diyos ko. Sino nga tadagit aya? Ay, apo, saan kami kumamiram-raman Abos tawan da Blessy. Nagitilaan do nga umping ti kadwak ditoy. Awan mo't dumsaag ka dagiti nakalukan. Sino nga ta? Anya tiranta dagita. Panagkunakot, awan mo't tindakas ama pasamak ken kadito'y pagbalutan, Ronald anak. Sa bagay, awan kadwam iti seldam pay laeng. Saan ka pa'y ama itipon kadagiti sentensyado? Wan tatang. Di tinak pay laeng. Aganos ka kuma. Nasinsimbang ti panunod ko. Nga adda ka dito eh. Ngam ti adda ka itirwa. Kalpasan na. Kat patayan da kalatan. Inaramid ko. Isuanas kan lang awatek. No anya ti maipataw adusak, Blessy. Uwan lakay. Saan ka ngagdanag? Agingga iti adda ka dito'y pagbalutan. Sarungkaran da ka. Uwan tatang. Blessy. Saan mo abaybay ang dagiti anak ta? Saan mo apundanagan ni da? Kahit ko. Madinak to ida, itiag na nayon. No makaruwarak pa'y asibibiyag. Ay, manon atawan, tinaglawas. Manipod na nga nababalot ni Ronald. Sana napupuutan. Uwan nana. Katsapay la kuma. Taipalubos ti Diyos. Ama kapagdidan na ka ng tupay asang kapamilya. Mabukal kumapay ti pamilya mi. Magnamnama ka, anak ko. Basta agkararag ka na ta. Uwan nana. Nagdakkel nga adal ti imbati ti napalabas kan agdama. Anya nga tati agur-uray. Kada kami iti masakbayan. Awan ti makaibaga. Ngamang namnama ka kuma, anasayaat. Mailiw kami ken Ronald nana. Kanayon adamagan dagiti umbing. Kastaya. Pagyamaan naglaangan, taman nakaawat ta. Uray kastay ti inaramid ti amata. Kat saan da ginura. Awan matdakas ngay naramid na kadakwada. Wan matkidi No nagaramid man ni tatang dati kastay. Kat para kadakwada. Nupay, saan nga awagas ti inaramid ni Ronald.
abalayan. Lay, agpa-doktor ka, balayan. Ay. Ang damot kwarta ni Blessy. Saan kung saan amaure ni Ronald? Saan ko nga amo no agkita kami pa'y abalayan? Ay, di mo po kawon tinamnamam. Dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Manupay nga taatawan ti panagpaot na ije pagbaludan. Abalayan, aya. Na ito ding siguro adi kam agkitan nga agama. Ulitag. Ibagak ni Blessy ay taipan na ka iti doktor. Ay, adabot tayo na ireseta idi nga agas ko. Hanggang sa anak sa amat ang maimbaganin. Anya, kumusta ti panagpa-check up ni Abalayan, anak ko? Binaliwan ti doktor ti agas na, nanang. Ay kat nasayaan, ano kasta, barang umimbagan. Sapay la ko ma, taagim ba, nana? Ibagbaga nga rod ni Tatang Yaw, adinan san makita pa'y ni Ronald. Iliw na laang dayjay, nana. Ngamanya ti amo tayo, no. Masapsapa mawaya-wayaan ni Ronald. Ay kat sapay kumaata kunak manen, dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Apay nga ta sa anak ka makaturong. Nabanugak pa'y iti inaramid ko itay. Malagip kumanin ni Ronald. Nabayag, asaan may anak sa rungkaran. Ada nagtuktok. Sino nga tati umayiti kasto nga oras? Dandanitang nga tirabi eh. Apay nga tang timpayo ang puntan. Dakas nga tati panggap data. Nakalagip nga tapay. Nagitisigot ang kadwa ni Ronald. Ringat ni nanang. Kadwak amang kita. No asino data. Hold up, Retoy. Hold up! Blessy, biyag ko. Ronald! Unay lakit din nakigtot yo. Apay ngamin nga inlukat yo tiri daw. Adiyo ang muto asino tinagtuktok. No di ka magkamin agsanding ang tuktok. San ka ba't asumungpan? O, di pinaybayan nyo kumaa. Ay, sobrang kakit din. Agit inarakop kay katitan. Nanyakat na gito yan. Ay, sobrang kayo pa'y. Mabit lang. Apay, naglibas ka? Anya ang naglibas. Temporaryo ang naparwara kon. Naparolanak kapoy tinapintas a record ko ije pagbaludan. Ay, hindi. Kasta ka di. Ay, agyaman ako na. Saan tayo nga agiin na dayo, Blessy? Nanang. Ronald, Oo, tatang. Tatang. anak. Kung naglumatay ang asan, nagkita pa'y. Uray siyak, tatang. Ngam naasipay lang ti Diyos. Nanapsapsapa ti rorar ko baba ni ti parol. Ngayon tagda para kanyak. Ay, nagsaya atin ngay. Iso nga ita, tatang. Sangwag manandag iti karit ti biyag iti agdama. Ken masakbayan. Ay, Ronald. Ket nagbalin nga adal kanyak. Tinapalabas. Tatang. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.